Apostle Abel Katambara hirwe degree jaba Get Breakers International Ministry and Bible University obabire nvaje kabahereza ba mukama omutawuni ya Mubende. Kana jwire degree muna tunajwa doctorate najwa kandi chini omukuru kutendekwa hariho binyo by'urukumanya biba rutakamanya. Bishop Wizkid Apollos kurgo muhangari ya Nigeria rukubura ahijira abahereza ba mukama kutamana mukushoma babase kongera kushoborekerwa kigambo cya mukama na munonga Bible. Every preacher buri needs education yeta gusoma. Every preacher buri needs to be lettered yeta kubanga every preacher buri needs to be educated with knowledge. Apostle Abel Katambara nabekaye hamwe n'abakorasi kurgo mu Kiswahili Full Gospel Church basimire mukama ahabw'okubasya ekitiinisa kinyambira munonga ahuhiriza kwa Kiswahili Full Gospel Church nimbukoraje ndeba n'ubugendaje butampenzire ahabw'okushoma kiri kuko kuriba umuntu yaba ari umweshongozi yaba atendekerweje nanamanyamara ko koraga twasi aho rukoma kwereza ruhanga nakwiho mwidara nakutomurindi takakwiya mwidara ari kugarra hansi nico ekigamo kitugira ngwe natungura ahindura mutwe takuhindura mukira. Bishop Edward Kisembo wa Get Breakers ishomere rukongero ukugaha abahereza ba mukama ahijira abajekerewe okurinda je bitinisa byabo mbeki hangera kurungi ruguma musinge gwo kwicereza kandi mpabura n'abantu bona abararebe amahurag abalisa bamakanisa okwenyigiro mu kushoma. Gasha kwa Philip Marangira.